Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Go tlhotse go tshwerwe tirelo ya matshediso ya batho ba le 18 ba ba bolailweng ka go thuntsiwa kwa motseng wa Nkobo sana kwa Losikisiki mo bokhutlong jwa beke e fetileng. Batho ba le dikete ba ne ba tsene tirelo eno ya ditokololo tsa lelapa le le lengwe. Go begwa ba ne ba rulaganyetsa tiragalo ya setso fa ba ne ba tshoganyediwa ke batho ba ba neng ba tlhometse go utlwala ka matsha a la matlhatso o fetileng. Go santse go sa itsewe se se tlhotlheleditseng thuntso eo. Badumedi kwa Losikisiki ba ikwetse go puso go dira ka natla go samagana le selo se se oketsegang sa tirisodikgoka ka dithunya kwa kgaolong eo. We did invite the minister to come to talk to him and explain that we do not think that in the current state the police stations are sufficient to take care of the crime in the district. Now we were requesting for the deployment of more resources, we're requesting for the deployment of more personnel into the space, especially specialized units. So the minister did come, made commitments, and since his arrival together with the MEC, we could see more visibility of police. But we're also engaging as stakeholders because there is a forum that we established with a church a fraternity, with business fraternity. It's dealing with quite a number of issues, including, though not limited to, the issue of the installation of cameras in all the hotspots that there are. Re sa lefo batho ba le bararo ba tshwerwe mme ba golagangwa le kgetse eno. Tona ya mapodisi Senzo Mkhunu o tlhomamisitse seno kwa kopanong le babegadikgang. They have been arrested for specific cases that will be clarified in court in terms of the charges. But as I say, it is possible, and mind that operational word, that while people or any one of them or all of them get charged for a specific case or for specific cases, they may be people of interest in other cases, as the case may be. And investigation in the meantime is continuing. This talks to the context under which the murders of 18 people happened. Moeteledipele wa PAC Mzwanele Nyontsho o tlotlomaditse Major General yo a rotseng marapo Mbulelo Raymond Fihla. Mogaka yono wa sesole yo gape e leng tokololo ya PAC o tlhokafetse ka labobedi morago ga go kgaratlha ka kankere nako e khutshwane. Moeteledipele wa PAC a re maitlamo le go dira ka botswapelo ga Fihla a tla gopolwa ka metlha mo lekokong. He has done his work diligently, with devotion and with dedication. We are very proud to have known him very closely, and we are happy to say his contributions are unmatched. A re ba tlile go tsweletsa pele leeto la batlhabani ba ba tlhokafetseng le go netefatsa gore tlhabololo ya mafatshe e ungwela maAfrika. To the family, you have baked this outstanding son of Africa through his life. We know that he would be resting in peace if his baton is taken upon the Fihla clan and taken forward to victory, Comrade Styles. Mogaratlhi yono wa kgololosego ke leloko la maloba la komiti khuruthamaga ya bosetšhaba ya PAC mme o ne a ya botshabelo ka 1976 kwa neng a bona katiso ya sesole mo maphateng a farologaneng. O bolokilwe kwa Heroes Accra kwa mabitleng a West Park. Morutwana wa grade 10 wa kwa sekolong se segolwane sa Chivase gaufi le Thoyando kwa Limpopo o dirile sejanaga se se dirisang metsi go tsamaya. Moneine Charota wa dingwaga di le 17 o solofela fa sejanaga seno sa gagwe se tlile go fokotsa kgotlelego ya loapi le go bolokela bakgweetsi madi a lookwane.
Sefatanaga se sa mohuta seo se tlo go fetola leswa industry ya difatanaga. Sefatanaga sa moswananoši sa go šomiša metsi se tlo kaonafatša mokgwa o tlwaelegilego wa dinamelwa tša bohle. Popontšhwa ya sefatanaga e thomile ke morutwana wa mphato wa bolesome Monene Charota. Sefatanaga se šomiša metsi ao a hlwekilego le motlagatsi go bediša metsi gore se kgone go sepela. Sefatanaga sa Monene se bile karolo ya diphadišano tša beke tša mahlale ka Bloemfontein kgweding ya go feta. Sona se retilwe ka go se sa tšhilafatše tlhago le theko ya sona e le ya tlasana. Monene yo a goletšego metsi magaeng ga Makhuva o re o hlohleleditše ke gore sefatanaga se tla thuša go rarolola mathata a dinamelwa motseng wa gabo. There are many vehicles that runs with fuel. That vehicles don't make a pollution because fuel it make a pollution. So if I'm coming with the innovation to say we can use this car because it don't make any air pollution, it's so fast and strong than any vehicle that are in the world. Charota o re o kopane le boima le go palelwa pele ga ge a tla kgona go phethagatša toro ya gagwe. Monene o re o hloka thušo ya thekgo ya mašeleng go feleletša sefatanaga sa gagwe. I need a scholarship and sponsor that can sponsor me about my project and support my project. Sefatanaga se hlohleleditše ba bangwe ba barutwana. I'm feeling so great and I'm amazed about the success that Monene is achieving. It inspires me to not give up on my dreams and to follow my dreams. Charota o re o nyaka go tsenela dithuto tša mechanical engineering. Ke Karabo Gafane wa ditaba tša SABC Thohoyandou. Mathata a metsi a etegela naga ka bophara mme Mpumalanga le yone e padimotswe ke mathata ano. Masepala wa selegae wa Chief Albert Luthuli kwa Carolina ke wa boraro kwa profenseng eo go diragatsa dikiletso tsa metsi mme go solofetswe fa di masepala tse dingwe le tsone di tlile go latela. Carolina e mo mathateng a magolo a metsi. Teropo e tswelela ka boiketlo go felelwa ke metsi. Bangwe ba baagi ba bua gore e setse e le dikgwedi ba sena metsi. The water is always dirty. You can't even drink it. In Extension 4, the last time we had water was in May. They don't even put water tankers regularly. You use those little water, use those 5 liter to bath yourself. It's very, very hard. Dikgwebo di amegile thata mo tse dingwe tsa tsone di neng tsa tshwanela ke go tswalelwa di ura ka ntlha ya tlhokego ya metsi. Letamo la the Bushmanspruit ke lona motswedi o mogolo o tlamelang toropo le meepo e mengwe ka metsi. Seelo sa metsi a letamo leno se kwa tlase tota mme mo nakong e sa fediseng pelo le tla bo le pompa seretse. Masepala wa Chief Albert Luthuli o tsentse melao ya taolo ya tlamelo ya metsi magareng ga legato la bobedi le la borataro. Go na le kgaogo e rulagantsweng ya metsi mme go nosetsa go tlhatswa dijanaga kgotsa go tladiwa ga matamo a masepala go ileditswe. We are having level 6 levels. Level 2, that's when we'll be restricting 40% of our water, which is 40% of the current demand of 5.7 megaliters. Level 3 is 50%, which means that if we are on level 3, the municipality will only be able to release 50% of the demand of the community. Dikgato tsa nakwana tse di tserweng tsa go tseregana ga di nne le maungo. The Carolina residents are demanding 5.7 megaliters of water per day, and currently we are receiving far less than that 5.7 megaliters. So that our boreholes now are only yielding 1.8 megaliters, which is a deficit, which gives us a deficit of almost 4 megaliters. Masepala o ikgolaganya le lefapha la metsi le kgelelo leswe go aga peipi ya dikilometera di le 15 go tswa kwa letamong la Nooitgedacht go ya kwa Carolina. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.